priče. Priče su moja hrana. Vukovi koji su došli na večeru. Vuk i Janje, zvano Varivo, bili su najbolji prijatelji. Ali ostale životinje koje su živjele u šumi bile su zabrinute. Jednostavno nisu mogli razumjeti kako se jedan vuk i jedno janje mogu tako dobro slagati. Jesu li to vuk i janje? Zajedno? O ne, proždrijet će ga, šaptale su životinje. Pozovimo zečiće na igru, predložio je vuk. Jupi! Razveselilo se Varivo. Cijelo jutro proveli su pekući kolačiće od mrkve. Ali kad je vuk otvorio vrata i uzviknuo, vrijeme je za čaj, svi zečevi su pobjegli. Bježte brzo, to je veliki zločesti vuk. Tužni vuk sjeo je na kućni prag. Ali ja nisam zločesti vuk, uzdahnuo je. Ja sam dobri vuk. Dobar vuk, složilo se Varivo. Vrijeme za igru sada? Da, povikao je vuk. Ako zečići neće doći k nama, mi ćemo otići k njima. Možda će nam dopustiti da se pridružimo njihovoj igri, prošaptao je vuk. Kada su se pokušali igrati skrivača, zečevi su vrisnuli. A, opet taj vuk! Tko se nije skrio, magarac je bio, ja stižem. Sakrite se, proždrijet će nas, bježte! Vuku ništa nije bilo jasno. Jedina životinja koju je uspio pronaći bilo je janje Varivo. Tvoji prijatelji su predobri u igri skrivača, uzdahnuo je vuk. Izgleda da smo opet ostali samo ti i ja. Varivo i vuk šmuk, nasmijalo se Varivo i snažno zagrlilo vuka. Znam, povikao je vuk. Pozvat ćemo moje prijatelje da te upoznaju, Varivo. Ali kada su Ščepimir, Grickomir i Režimir stigli, bili su jako gladni. Mljac! Obožavam Varivo! Zavijeli su, oblizujući usne. Da, pa i ja obožavam Varivo, rekao je vuk odlučno. I baš zato ga ne smijete pojesti. Što kažete na malo povrtne juhice? Prefino. Nakon večere vuk im je pročitao priču. Varivo je držalo Ščepimira za šapu za vrijeme strašnih dijelova, a do kraja priče svi su već spavali, ušuškani jedni uz druge. Ali zajedničko druženje nije uvijek prolazilo tako glatko. Kao na primjer onoga dana kad su se Vuk i Varivo igrali kraj rijeke. Ne brini, rekao je Vuk, čvrsto držeći Varivo. Držim te. Taj Vuk je ščepao janje, proždrijet će ga, povikale su šumske životinje. Moramo mu pomoći. Pusti ga, povikale su, a Vuk se toliko prestrašio da je pao u rijeku uz veliki pljusak. Sad si siguran, povikale su životinje. Vrati se, Vuk, reklo je Varivo i pomoglo Vuku izaći iz rijeke. Ne vrijeme za kupanje, Vuk šmuk, vrijeme za čaj. Vuk je uzdahnuo, primio janje za šapu i tužno s njim krenuo kući. O ne, opet ga je zgrabio, moramo nešto učiniti. Uspaničile su se životinje. Ali kada su stigli kući, Ščepimir, Grickomir i Režimir čekali su ih pred vratima. Rekao sam vam, povikao je Vuk, ne možete pojesti Varivo. Znamo, rekao je Ščepimir, ali možemo li čuti još jednu priču? I ostati na prespavancu, dodali su Grickomir i Režimir. Vuk se nasmiješio i pustio ih unutra. Nakon prefine juhe, smiješnih priča i maženja ušuškavanja u krevet, svi su brzo zaspali. Svi, osim hrabrih šumskih životinja, okupljenih vani. Moramo spasiti janje, proždrijet će ga. Ulazimo kad nabrojim do 3, povika lisac. 1, 2, 3. Ali baš kad su jurnuli unutra, jezivo zavijanje zaustavilo ih je na mjestu. Bilo je to Varivo. Pogledalo ih je strogo i odlučno reklo. Ne dirati moj Vuk šmuk, ne. Bi li pomoglo da pojedemo nekoga od njih? Predložio je Režimir. Ne dirati moje prijatelje, odbrusilo je Varivo. Svi su izgledali posramljeno, sve dok Vuk nije rekao. Kako je divno imati toliko posjetitelja.
Je li netko za prespavanac? I tako su se svi smjestili uz topli sjaj vatre. Vuk im je ispričao priču o prijateljstvu. Bila je smiješna, uzbudljiva i pomalo strašna. I na kraju, kao u većini dobrih priča, svi su živjeli sretno do kraja života. Hvala ti što me slušaš.